Udahema gukurikirana ibiganiro ngenda nkugezaho urabizi ko nahandi hantu amenyera amakuru agezweho uretse kuri One Step Show ngo haye ikaze yo subscribe ngo haye ikaze muri aya amakuru mba ngenda nkugezaho bakakanya ikintu kiri kuvugwa ni inkuru na amakuru yahereye mu rukerera avuga aho bivuga yuko ngo umuvugizi w'umutwe wa M23 amwita Lieutenant Colonel Willy yaba yamaze kwicwa kabari gitero ngo cyaje kuba mu rukerera ubwo ingabo za Republika na Demokarasi FARDC ndetse na Wazalendo ndetse n'indi mitwe ifatanya n'iki gihugu ngo baba bagabye igitero gikomeye cyane akaba ari igitero cyagabwe n'indege zo mu bwoko bwa drone akaba ari indege zitagira abapiloto ibintu rero amakuru yamaze kuba confirmed cyangwa se abantu benshi batangiye bavuga ko ari ibihuha ariko tuvugana byamaze kuba byemezwa n'ubwo M23 itari yatangaza official statement yemeza yuko uyu muvugizi wabo Lieutenant Colonel Willy yaba yamaze kwicwa gusa ubwo mu rukerera nko masaa 8 umuvugizi usanzwe uri umuvugizi wa M23 mu bijyanye na politike amwita Lawrence Kanyuki na yaje kuba aca ku rubuga rwe rwa X aza kuba atangaza yuko ngo leta ya Congo yaba yongera none yarenze ku masezerano murabizi yuko iyi ntambara ya hagati ya M23 ndetse na Republika ya Demokarasi ya Congo ni ibintu byinshi byahereye kera akaba ari intambara yagiye ivuga kenshi bagasinya amasezerano agiye asaba gutanga agahenge ku mpande zombi murabizi yuko mu minsi ishize ariko harasinywe amasezerano yemeza gutanga agahenge gusa biravuga yuko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se Republika ya Demokarasi ya Congo yaba yaragiye irenga ku masezerano maze ikaza igenda igomeza gutera cyangwa se gushoza intambara ku mutwe wa M23 nkuko umuvugizi wa M23 mu bijyanye na politike yaje kuba abitangaza gusa nanone kandi yaje kuba atangaza yuko ngo ubutegetsi bwa Kinshasa bwirengagije amasezerano ndetse bagakomeza kugenda bagaba ibitero bifashishije indege za drone ndetse bivuga yuko ngo uyu Lieutenant Colonel Willy yaba yiciwe mu gace ka Masisi akaba ariho ngo bari bagiye guhumuriza abaturage bahatuye bababwira yuko ngo nta gikuba cyacitse bikaba andi makuru nanone aturuka ahantu hizewe bivuga yuko ngo umwe mu bantu baje guhereza amakuru ubutegetsi bwa Congo cyangwa se za maneko za Congo bari babwiye neza yuko ubita Willy ahari ndetse akaba ari n'amakuru nayo atari yizewe bivuga yuko ngo n'umuyobozi cyangwa se umuyobozi ukuriye umutwe wa M23 mu bya gisirikare nawe ngo yaba yarahari ariko nanone ngo nagara amakuru yizewe abindi bivuga nuko ngo uyu Lieutenant Colonel Willy ngo yaba yicangwe cyangwa se muri icyo gitero cyagabwe ngo yaba yapfuye ari kumwe n'abasirikare hagati y'abasirikare 8 ndetse n'abasirikare bagera ku 10 nubwo M23 ubwayo itari yatanga icyo bita official statement yemeza urupfu rw'umuvugizi wabo mu bijyanye bya gisirikare so reka rero mbere yuko twibanda ku rupfu rwe reka nze mbabwire tuvuge se ubundi Lieutenant Colonel Willy ni muntu ki ese ubundi mu mutwe wa M23 kumutakaza ni ibiki ni iki gihombo wagira ese ubundi ni umugabo ku rugamba ufite ibigwi bimeze bite reka nze byose tugende tubirambura ndi abazi neza bo bita Lieutenant Colonel Willy yatangiye kumenyekana cyane ubwo intambara ya hagati ya M23 ndetse n'igihugu cya Republika ya Demokarasi ya Congo yongeraga kubura ejo bundi murabizi yuko aribwo bagiye bafata ibice bitandukanye bagiye bafata cyane yagaragaye ubwo bafataga umujyi wa Goma ndetse n'umujyi wa Guvira utibagiye n'utundi duce M23 yagendaga ifata aho uyu mugabo yagendaga agaragara ku mashusho cyane nkaho yagendaga yerekana abasirikare bagiye bafatwa amasasu bagiye bafata imbunda ziremereye bagiye baka imodoka bagiye bakaza za FARDC uyu Willy niwe wagendaga bigaragaza
akaza akagenda yerekana ubwoko bw'imbunda bafashe, akagenda yerekana abasirikare bagiye bafatirwa ku mirongo y'urugamba, ndetse akagenda ababaza n'ibibazo, ababaza bemera uburyo bakorana n'umutwe wa leta iharanira demokarasi ya Kongo. Ubwo ndavuga ubwo bafataga abarwanyi ba FDL ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ihuriye mu mutwe cyangwa se mu ihuriro rya Wazalendo. Murabizi ko nawe ari umutwe wifashishwa n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo babashe kugenda bategura intambara ndetse bagabana ibitero ku mutwe wa M23. So rero Lieutenant Colonel Willy Ngoma ubwo yari umuvugizi wa M23 niho hano agendaga agaragara cyane. Ahandi hantu yagaragaye ni mu gihe murabizi ubwo ku rugamba M23 baga irihanganyemo abarimo n'abacancuro, ubwo bafataga abacancuro bakaza kuba baza guhabwa inzira bakanyura mu Rwanda. Murabizi amashusho yagaragaye cyane aho bita Willy Ngoma ari kumwe mu bantu bagendaga babasha kuvugisha abacancuro, ndetse akajya abahata ibibazo byinshi, ababuza ababwira ko batagomba kuza kurwanya M23 dore yuko bo ntacyo bapfaga nabo. Ahantu hose yagendaga ahagara. Ikindi wo bita Lieutenant Colonel Willy Ngoma mu bijyanye na gisirikare niyo ari umuvugizi wabo, kuko ibinyamakuru bikomeye cyane mu isi nibyo byagendaga bimwegera, nka za BBC zaramukoreshaga cyane, zaramuhamagaraga bakagenda abahereza amakuru, ndetse n'ibindi binyamakuru bikomeye akagenda atangaza ibintu byinshi ku bijyanye n'umutwe wa M23 n'uburyo utegura urugamba ndetse n'uburyo babasha kugenda batsinda uru rugamba. So rero uwo bita Lieutenant Colonel Willy Ngoma ntago ari ubwa mbere bamubitse, mu minsi yari yaciyeho nabwo ubwo bafataga agace ka Uvira bigeze nabwo kumubika, bavuga yuko ngo bita Lieutenant Colonel Willy Ngoma yaje kuba nanone yicwa. Nabwo icyo gihe bavuze yuko ngo yaba yaraswe n'indege zo mu bwoko bwa drone, ndetse icyo gihe igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiza kuba kibikonfirima, ndetse batangira no kubyina intsinzi. Gusa nyuma yaho gato uwo bita Lieutenant Colonel Willy Ngoma aza kongera kugaragara yambaye imyambaro ya M23, ndetse aza kuba anagaragara avuga yuko ari muzima. Nubwo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igisirikare cya FARDC bari bamaze kwigamba yuko bamaze kuba bamuhitana, gusa aho bitandukaniye n'uyu munsi cyangwa se n'iki gitero cyabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri, nuko ngo bivugwa yuko neza kuko uwo bita Lieutenant Colonel Willy Ngoma bwaba yamaze kwitaba Imana. Nubwo abantu benshi bategereje kuba babona icyo umuvugizi wa M23 mu bijyanye na politike, murabiza mwita Lawrence Kanyuki, ndetse n'umutwe wa M23 nimba koko bari buze kuba bemeza yuko umuvugizi wabo yitabye Imana.